Rukirwa na arua tariki 10 mweri jwa mugwanja mwaka juturi nkoroka wiki ya petition ijire ke county assembly yetu na iko receive ni office ya crack na chia approved ni office yao ya legal office. A petition iji ya mbere ikuhusu Mirurere boys aria kwina a lot of mismanagement no tumiri botho kubwa mbeche cia mwingi ni principal guria witwa Mwala, so inkoromba assembly yetu imbe ku investigate ni kenda mbecha cia cukuru ire yetu ituje ne community itige utumiro botho ku kenda yumba gukura na njira ire yagirite. Petition yejire nayo ni kuhusu traffic marshals na enforcement team iria irio ni untu kwi mawatho bate kuthingata gisheria jara jario, na number 2 ibombete kuthiro bagitunya antu betu ba matatu mbecha kiutatu na watho baba chanjiri iteo, so inkoromba county assembly investigate na bara bombete kuthiro bagitunywa mbecha inkoromba bombe guchokirwa mbecha ciao. Still petition ichio ijire ni guchwa justice kiri antu betu kichukuru ya Mirurere itikendere kwinyangwa na kendenya county enforcement team iomba nayo kwithirwa ikikinyirwa kana ikithingata kutumira sheria iria irio cia traffic na sheria irio cia enforcement. Most of the traffic marshals baruga ndaji impatachite indandikire baruga gwitia kiri department ya enforcement ntanenkerwa cio ende uchunkuni bwakwa traffic marshals bara bandiki ni thirikari ya county bare obicine kiutate na watho ni untu governor asapite mawatho kana sheria kana mainya ja public service board abandika riwe wengwa na batina baruga cia appointment ya public service board ukataka kiri auditor general report meshara ite kumba kutho ekiri wore bati kutho ekiri wa bangi ko baba kuri wa meshara kana mbecha kiutate na watho cash na eje ketho iri irinya rimwe rupo imwe na aria mbecha cia county ikurira, so assembly yetu inkomiuria yombe kuthingatia mbecha iji itikorere cia mumiro.